Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Ulangan 18. Ajarlah kami agar kami mengerti isi firman-Mu, dan ajarlah kami agar kami mendapat terang dari firman-Mu sehingga kami dapat menjalankan kehidupan kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bagin imam-imam, suku Lewi suku imam. Siti pe langalo tanah ibas Israel jadi baginna. Tapi ia ngeluh ibas pemere ras persembahan si ibreken man Tuhan. Lalit tanah si kerajangenna bagi suku-suku si deban. Baginna kini hamatan jadi imam Tuhan. Sue ras si ipadankan Tuhan. Adilit kala mempersembahkan lembu entah biri-biri, maka imam-imam ngaloken paha lebena. Tulan rahangna, ras beltekna. Bagian si pemena ibas gandum, anggur, minyak zaitun ras bulu biri-biri. Jadi bagian imam-imam. Tuhan milih suku Lewi di tengah-tengah suku-suku ndu si deban. Gelah suku dahikan dahin Tuhan selaku imam seh asalalap. Tiap kala Lewi banci roh ibas tep-tep kota Israel nari ku ingan ersembah si sada adi bage Athena. Dengan pe banci erdahin ije selaku imam Tuhan di batana bali ras kala Lewi si deban si erdahin ije. Pangan siman alun kena bali buena ras imam-imam si deban. Banci isimpanna kai pe si itenahkan keluarga naman bana. Pertengen nandangi perbahanan kalak perbegu. Kencakam seh ku negeri si ibreken Tuhan di batandu man pandu. Ula ikutkan perbahanan simbau ibas bangsa-bangsa silit ije. Ula persembahkan anak-anak ndu ibas api ibabo batar-batar persembahan ndu. Ula pelepas bangsa ndu ertendung. Ngoge tanda-tanda entah pergunakan mang-mang. Entah make guna-guna. Janah ula pediat ia nungkun man begu kalak singgo mate. Nembah ate Tuhan di batandu man kalak sing lakokan perbahanan simbau mepe sebabna maka iplausna bangsa-bangsa ibas negeri nari sangakam ngasak kuje. Setialah man Tuhan alu bulat ukurdu. Padan karena kerehen sekalak nabi. Kenca bage nina Musa. Ibas negeri sinandangi iingan nindu rakyat si ije ngikutkan pedah-pedah kalak ertendung. Ngoge tanda-tanda. Tapi ilarang Tuhan kam ngelakokan si bage. Tapi isuruh Tuhan pagi man bandu sekalak nabi bali ras aku. Ibas bangsandu nare, jana arus ikut kendu ia. Ibas wari sanga kampulung ideleng sinai mindo kam, maka ulanai ibegindu Tuhan ngerana tole. Bagepe ulanai min idahdu api kemuliana, sabab biar kam mate perban si Arkiteken si nina Tuhan man bangku, mehulikal pemindonna kusuruh pagi man bana sekalak nabi si seri raskam ibas tengah-tengah bangsana nari. Kukatakan pagi man bana, kai si man katan kena, janah ituri kena pagi man bangsa asa kai si kuperintahkan. Ngerana ia ibas gelarku, janah kuukum asa kai kala si langgit ngikutkan ia. Tapi adilit sekalak nabi, si pang ngerana ibas gelarku, sedangkan laku perintahkan ia ngerana, arus maka mate ia arkiteken si Bage kape, asa kai nabi si ngerana ibas gelar di bata si deban arus mate arkiteken si Git maka nungkun pusuhndu, ugange metesa, maka si iberitakan sekalak nabi la ibas Tuhan nari. Adilit sekalak nabi ngerana ibas gelar Tuhan, tapi la jadi bagi si kata kena tentu beritana labo berita Tuhan. Nabi ngerana ibas gelar najine, maka ula kambiar manbana. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.